هەلبژارتنên Encûmenê Parêzgeha Roja Dengdana taybet dest pê kir û aware û hêzên emnî ew ên ser bi parêzgeha Neynewa ve îro dengê xwe dan. Bêguman li deşta Neynewa û taybet li kempên awara vê prosesê dest pê kir û li demjimêr heftî sibê çend demjimêrên berahiyê aware bi rêjeka zor qesta sindoqên dengdanê net kirin. Lê piştî borîna du demjimêra qerebaliqeka ekcar zor li kempa Şariya li bakurê deşta Neynewa durust bû. فرد سرما بين الدقداني دا صوتي نوجي بكفر مجلس محافظة دكار من شغلك بوما بكان وبالاخص ابا صارت دهيم اورنا يعني بلكي كان ما بزيفر شغلك بوما بكان يعني مساعدك الشنقالش هم منطقة مصر بس ما بتني هذا سبب يعني براستي سكينة قوتهم فضج نفين كارا هاتيم بقول بس بالتي ما بسرك هذي وبمجي بقى هذا فك باقجة او هدف عمام باشيو قنجيو أمجي بكافنا جوال خومجي بلن غازن كولان عينو خدي بره li bingehên dengdanê beşekî awara kêşe hebûn wekû nederkeftina navên wan li bingehên wan kempên ewlê niştecê wesa derketbû ku ew lê şengalê dengê xwe bidin. ترى مثلا تشارج مالك الفيدرين يجيب تنوي الويدرية مثلا المفروض هموجي البايك داباني نفس عائلتك البايك داباني تشيتر بودا مثلا قريبا بالسعوديين يعني ما نواز هذا بخو مثلا دمرة شخصي باينا هاردوجي يعني تقريبا 1000 صوتي وان عالم الكامبادا والدندانة وان السيبا يعني والحدود سوريا يعني وش كدري فيدري تشابه العالم وبلنغازا بس ما ويدار نكت ما هر ده تبدي أو كلام بس ما ويدار نكت هاري قدي بود بس ما ويدار نكت قدي أصل زانم جك هاجي وانا أصل زانم بێگومان پارێزgeha duhokê rêjeka zor ya awara heye lew ma zêdetirî 39,000 dengderên aware mafê dengdanê hebû û 14,788 ji hêzên emnî li ser 34 bingehên dengdanê hat bûne dabeşkirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, deşta Neynewa.